Shubor nakaslem jong udongsan hima. Kajing jelai udrok hasilong, kadai kadaw namar balabun pelat ki bala kerni yau niu jajing di ubas niu. Kad hadu badan ki bapelut henri wajar tingka shisngi tang mandi yau niu drok. Kani kadai kajing pela jong kitu ki bala ngop hau drok baki wan man yeselok hau pastor David Jamir ubadan hau di har nong po Ripoy district. Hagajing keren ba pastor Jamir lai thu ba udrok ba Khambun, udeu bala shalan. Na kari Myanmar, bat ni ki Jilla, Manipur, bat Mizoram. Ini kiba ngop hakini kiong don roi ba yolok. Ulah dan kiba la. Don kiba yolok yok khoni don. Ti kumno ka yin ka sempi lap kumno kalong kumno. Ba ni. Isne ki khon ke. Ki khon ti mo khpa don pori hap ne teng ki le ran mo. Kam tam la kham he khon ni de ban ya so khpa don pori hap. Ki le ran ki po school ni hap dong ni hanu ru. Ka sai kam tam ka kemi kalong maroi te hap kit maroi. Rai ham ha nalor ha shalong ki jaka ki ba kham jelai ba ka udrok sane ha mo ni thu porang samla ma ka Manipur ka paunam ha Manipur tenang tu kawan poi senagalan te shalong tu o shi ngala ka di ba men ga drugs em te nang tu re mentain ka shalong madala andru nyus nam I can say kumbalap ma de kala sejelai kumne ke Telat yang tak giu jaga ngam tiba. Hawa piong ka sedang ngam na Impal Manipur. Te kumno ka wan poes lo kumno ki bru ki kwa bon kam nomor rakyat ham ka bon. Te kum ta usum ta bru budi po Manipur drug addict te lese wan pulei ni wan si po selong te udu kwa ka tu. Te skis ki te hawat san ni. Te gi te jing sni te la hiwat ham no yo bit. Ngam swapon di ganja. Ngam mau ngapo seluruh railway station Guwahati song po railway tu di rickshaw wala di ganja Lagi wat. tengah ngali sekal kata ngayang po dukan kumikran ba no dai keren bre uturu budi ganja tiga that spirit kayalam tu ya Iyo perlok. yo baik Di takadaw. te matawen la kalau bre kat sabli ikendo itu bre la kalai bre kalau ta Ulai thu ba kajing kerni jong ki badi yau niu jajing penbuat. Kim hun shu tang ban susma na ukmut nai ki lahap ban shu injek yala di ban hun kamen. Ulo ong ru ba shisin bala kerni ha ka bakat do hap ban shu tu. Kat hadu ba ye kitar hayeng ki tu lut. Ki jan kinap ki slipar jong ka keme ki bahayeng ki lut. Kadang ka jing kiong gini ki badi trok sing teng ki poiro ka jing tu. Ba jor ba ka jing tu kadisha ba ta. because kata demand juga jing di jong kita dongkam pisabi klikai hini hina go wan ni kan no minimum sisngi don on khasan spa tu don bala poi 2000 sisngi don Babdi itu drok. 2000 sisngi te perkhat gini banyak to pisa kata de ki non jika mai ti what is the last thing tu te bon ni yang na yeng la lut gitir halu jansam jo kemi gitu to ile wana na tit slipper pertama la deb dia slipper te don so we kakis itu yang armala bilang dang mit ginar masatein la yo bisa la depot itu ginar bro itu ka diman ka bon supply kan wan baik Di mana kawan? Ki ruspakle am kibri ba kai drak ni no. Pi ba. De kia pa ma po film de ho ke tamba pori jung isan wi Mari kita kulit kisah yut nanti udah keluar ba ki okem. sini man ruspak no drugs de am pa so bi Shu pastor Jamir rai thu ba kitu ki bala kerni lada kim yo drok ki kerthan. Kim yo thia baro shimit ki shukwa ban kan roi brio ki kwa ban hala malada kim yo drok ka jingmot jong ki ka long bet ban shu penyap yala dia ban ya ka ba im ha kani ka perthai Kiong ba kini ki ba di drugs. De kim yo drugs ki kilong kumno. Pi ki batai kumno. aku batai gini khana cuma te kiong dangla bayap bani ka ba kimla sha de buat udang kenter gini di drugs om ta kerni bagi himla sha nala sim jing mo jong yong da Dam yo. Ti kini kita daw ki hostel ber kimla sumare ki ro kimla ban ai dawai hostel ne kumno. De ki sumare ki. Atang gidon ki
group ki ba ai dawai gum tu don ki ba le di dawai magasi di dawai possible ke don hi kya di dawai magasi ai khini diam tu te tamba kita ga shune sa dawai bre don tawel ki nyilam counseling ni sans nem dang di dawai te ba te tengi ki pi tu ka kik nam dawai ru te ga di ban tang sipor ga ban tang sipor ba ban like ka ni ba kita ba ne sa dawai bre maki kamut utau ai ong personally ong nga pasti wadu munsho ngadi ni serap hadin bre dangam ni dawai bre orang adik saya ni dawai mata bre ong himu sans nem ni dawai tamut tam dak tak tan adu kata kumada ne ke ba kata tamai di jinglong jong pilong sam tu mo ilong adik sam tu mo ini kibri badi drugs kilong kumno da pembiak drug kilong pi kumno kadar kita berut ne bi kumba ingang ni karthat ki matli tu ki hallucinate tu kan kwa mi sabar kwa pet no so a lot of things happen with them kan kim la ban im salang kumno akin pendik so kibri pendik kibri long ba kim tangi kim yo thia ki pendik si we ki don balau don batim si ru tu kum tai kilong rumah tu mar lamba kan ke jing keren jangan pi kibri kin ilot te kai ke jing ka khubor pri yaki kmi pan yaki samla ne ini pesho ta khubor yaki samla ne yaki mi pan mar ko ke ile se kambyang je ko mi kan ying ne kan kai ka khubor tai i samla ko ong ba ki im ga era mta em ka ba best ha ong ba ga e ke jing thmo jing ki ka kalong bai lai ko mta be pi shandur mun shandur tang ba ban itna de manta ba if you are a cameraman you can make movies them day so if you are good with computers you can make money out of computers pi ila football room ta don scope pi po shiru referring pi po jing im sa tang po dong la put te pi tem room ta you can make money music videos ini tai so ka e film ta in a very good time te ta nai pun serwa ni ka jing ma jong hoi jing thut nang tai gin bon ha mo khamtong buri bodan ka gift bodan talan em jing thut gin bon ha go su khoi rom kwa de u bon po sakmat dem de te I sam lagi kata ba hoi kalong ing long sam teng kala banum kamu mong expect pi kita me na khanga hing ruspa te ka bang em kita ging ruspa gi hurura ru mo nga la bon gi ing ba hindi pa phlau ing gidan lai sautli kali tanat pindarong spo ing ru khpau thia jong kmi la jong to khon la pun khon drug addict so kalong ta phi we cannot look from outside no te yakin mi khpa bre wa nong wi ba ki im hata generation man ta gi khna kimlong gi por gi muswa phi chu sho por tet ba man ta gi mi tet chu te man ta phap nang ha ban kren you have to be friends with them te ki khon jong am ta khon jong alfu na mi berit thai we talk about boyfriends girlfriend that ngalom dam ta what shall I do tengah ngai advice lem ta krem ta so you see you have long ta de mong su por so pat di ka por pas kap jar gam de you have to sit down with them I don't know yang ni ru jong ab kadang what is text we some lai an ya text we te hadin ba kawan ka jing su tho khot ing pi la ka nesnem ngam check su ko phone jong fi te as daddy I promise you tengom ta tela da fi la yo somna no bla biang te mi no ni ying mo li no ta but since that day I kim jo text bre tengalap nang tang ba kai ba fi khang balat dem ya kata ing le ka mi la kha ka pop pi jilong pop lom ta we like to break the law de ka bible ong de where there is more law there is more sin kamu itu bang example human bang no parking ya parking baru masan thok bang you can park here sa next gate kita we deal with spare parts nu ta sim don papak su ya se kan loi kum tau ding so mo ding so bo mi ha ki so la ta fiang wat bam nang ni nya set ke jing bam ta to thok tu bang to bam kat buat yang jan ding so bam man nu bam kata dia you have to understand this one ika iba fikang balat ika gin le boleh kena te kum tang ong fikir ba kimi pa khna sanang hap tip you play because tang how playing dang jingim tang buang I am the way the truth and the life te un play lat himu te nga sei kai wi ka mong yo ka bible thought your gift shall make room for you
Ti khanak ina samlai bang kasap ni tade. Pendon kam gift e kasap. Katu kasap yang pi kan pelat fi ure. Kani ke jing bang kam don jam kadai siapa ingop kam di Ni kadai. Yung tahu ngalak pas, graduate, ngalak expect banyak kam. Tiba borok yang tu mau pilih bahan dan ngalak pas sayok kam. Tin lawan sini don kam. Tu kadai itu bang hyper don banle. Te tu per jing pasiau gibun de. Pinam lap ubri a man who is busy but will get involved with all this. Mun por. Jepun shoy kiwan hapor ba Hapor bang doing nothing. Kyo nga idle mind is a devil workshop de. Kamu kerja bing membenar kamu tu so teri khana jain tu le am ta. Te ke ga ka khobor phi nomor kipret man ka sngi i ki kem drok. Te ke ja jemu phi ro iya ka bor jang sarkar ke baki di benle ben penduk i drok. Oh, gani kau thank you, that was a good question. Gani ka ngai ngalai kan bi pulit ni po no po yang ba pai kirang ba snong ki pulit pat mangi sem nok ni borok ni hap tu lang. Ba ta kem apa orang ba snong udah kem orang ba snong ini. They have to make sure that bamdi usus nai ki pelaj no. Ba hab kem ki mi pa ba hab tap spori hab. Tap snong tap pori hab. Tela ta ki pet nong to ki kem pulit tap yang seri hab. Pi kim nong lai lot gen. Tu hasnong kim yawan. Tende mi sabaru ki pet ki pulit yo kem. Ti hab an bang seri hab gen. Hab pendap hadu. Mana dep kos gen. Tiga katakan long scam. Handri entah ki kem po snong ki ngayo song ki susneng ki pelaj no. Te tu dun kam entah nong pang di. Nong pang ki pelaj tu nong. Dim dei. Nong pang hab dalam hospital. Ti ki pulit yong ti ni kin kem ki pulit kin kem kin buat thanat mu tu sum dam dun dawai bre. Mo. Te gadi kata ngi habi trelang. Hab long scam na kalau hab scam na girang ba snong hab scam ni nang ni sumar bre. Tangga Ki pulit ki cenjar ben kem ikni bari drok. Te makan ni yang korthat tu pot thanat ngi dawai. Nek so makan ni itu ngai pulit lain ki kira asli komit sosain tu bumiang dawai. Kebuci yaki. Ngab ka bae amni bosuk. Ni trilang ni pot nong pot ni pulit ngi pirang ba song ni trilang. Tangi kata ong ba. Tang kata ban scam. Ba ni nong pet nang ni ru latip nong pet ru na sakem hawan pabiang. Hadu na dep. Kini ke jing don kini ki jaka rehab mo jaka selok jaka banikai. Kaya harap nam ya ki longyeng kaya harap nam ya ki ro. Kau ba yo so ba. Yung ani pastor ro buwan sang tu ngi yo thia ta. Kimi pa yung. Hindi kim jo thia de. Kim jo thia. Yung ngi so aram la yo thia bham ta la en la strap man mani blai ru. Te gini ru ki buwan sang ni ru. Te ka environment ka fair. Mundon bathroom ki mundon basnang ki mamang ngi no. Kilong thanda te. Kila ban pek ki jing thu junga jing tan jing junga ki yo ya ta kalat ke. Ki kakerta jong ki kan hadu kan no raga jing em jong ber di pap drok. Kumba sio so gane mi da khama jong da sio so ba kile statistics ki study magane po silong ipini ba. Kata amati so drugs mo tang ba sama kiat te ki khasi badi kiat plat tu impang du sapau de. Tengah lap para jong la yap we tau badi tambol akalan no so banyak te. Utu yap 9%. Tapi bah ki bayap kiat ki balai puar, ki lai pupra, ki lai pusan gidi gitu. Hapok sapau. Belakang ni buat kan. Sapau. Kata thai bedi kiat khasi bedi pareng ka per. Mau kau imsam beri ket parang. Kata ka balam. Belakang ni ro. Kenapa ba giong tu mo kiat khasi ki khle ngapun dang di imswa. Ki khle ki spirit ki khle betang song ye bos ki yang basya i tal. Te khamsni ko tu i. Tu badi drugs seperti lapu no. Kadus nem rai ku. Bi drugs we cannot say don't give up overdose pore. Bol bayap overdose te bayap di drugs te. Makanya dang lap mulai mah tu balap injek kakti tu tiak tu overdose. Beli kidung dah cek tu long ban kan hun kamak na ban. Itu tak giong ba tu urang so thiet pi so thiet direct so thiet te. Ti kakik yo kloi tu. Kaya ijung pi ya ka men ni keren kau nggak selong maka deka nok ba mo. Kaya ijung pi ya ka selong. Kaya ijung pi jaga benda ulada ngimla mati lah kami drok. Kaya ijung pi. Aduh kan nok nak salang kanang bahan itu.
Ada jing mah baik mentah nadu wa la kerni drugs baik bahagia ayu ka jing yak mi jung ibru ta lama pin ai lift kumar lama ngim shwate ni don kam lift kibru ai wot mentah munut ngi blek no no I don te doubt deh te ka jing song sngai kam don su wen ki kan thêm ta pin li kumar mo su te men mi hi taxi wa ini no nya taxi lama man ai nyau ngit ngoi tu siap penyap sport ni grim si dulu kiri drug adik kiba imbo buk kali penyap te ga jing ma di kata kawi kaing kasam kan para ka jing puli ka education go athai ka di kata mat sulong even down education because boni khana class 9 class 10 bangat drugs tigimla le matric su Selang hukum ni kena syuk. Stang makuno bi, stang kelayap jing tip lembi. Jadi kiat dan yus dang sengil ka jing sema. Drop sem. Oh, kata kau yung gi pa yung ni ba. Ngin tip ni. Ni satip dah hadin san senem. Hadin rusnem. Sa umlong wail pi gilong jar jai. Tum tip dah. Stan la kulan ara hospital sang doktor adik. Kemud kiat itu. Sendi dah lah. Sendi lah dah sukses. Drugs semua. Drugs tu tip dah. Long baca jai. Buat mengi yang ni baterai yang ni buat mangar tentang dang light tapi. Tambah gitu laju di baterai mana gitu pasti tidak high deh. Buat ngarang light. Tapi hidon lah ka balang. Di kabalang kamla ban telah kami ban ajing hikaya drugs sama ke balang ban mar. Gi balang ta bun digla pri balang don gi rehab balang don ki lai trai kai magiru te ta ki naga balang ti hab don counselors kai counselors balada ni lawan phai because uni kami ni ba la de phai nang ni em habli phai sa balang de te hab balang yo group thamai tu mun polok bari mun su kai te na pok balang gi khla samla ki hab pai ba uni budok dang mi na pok rehab ki hab pudup no ud yalam jeseng u hoi mesti masuk sipar por habli shaw na ying yalam jeseng hable am ta de Nako. Hab tristom den am tawi mo Di shwa bang kut yang ni ka nang don shwa bang kut ke bapi kwa mat pau lang ba kan ka jingkran chung ni. oh tang ko be am da khamtam nam to ini ba don spo ri bhoi sini ni don kam ka detox center ni po ngala le ban le po jaga jonga tang ba harum tang plelat tamala takim le ang ni ro at least ki di man system tang possible hospital di man detox te nam ta ka kiat te po bithani gi le mo tamang drugs ti ha pa silong ta jinjara nam ta gi bru po ri bhoyong ni i kata ngala le system ta lai snam so snam ka sebuling ang mi kata badun kam ban pa detox odon jaga ban detox po kam tang possible le Kantam le po kam tang possible kam kador ka duna pi hani tang ba detox ru ani snai do kimi pa lai po sa po jar te Baca sibil. Possible dortat la api. Mahasibil ke pakata. Ya, possible tu dona api dona. Umur private style kan. Private. Hang ni ha ribuai pi adon ki bangat kum kita ki labon. Ki drugs. Riboy labon ta. Oh, kanong po musning sagi senang balik la larung lut drugs. Nang ne ki kasapran kan. Kadai kasapran kong di ginong bolane ki bon pulen kadai. Ni Kabe vi ban sedang na vi. Kabe gas mental angat lu vi. Nong bela ulun bangat banyak kali ngat hi bateri office ngat hi. Pino mo po. Bahaya ngat. Kini ki badi drugs supai no ha imlang salang. Tentang wat ya ka samar iklat ni ya ka banwat lok ni banwat kim kan mau show ni kata ni. Oh, kiyong don ba we research ng ibang ipay ba. Balik drugs ki kayap no ito ba. Kumulong ba balik kaya ito get song shit to this. Ki sa balik drugs kam do na. Iklat no dikata je kan mau. Tek itu ki long selfish te bro. Ki body di selfish ki pakabit ang yun de. Tang simet ba. Tikum tungi layo bani kran bat I Pastor David Jamir. Kumno ila batay. Bar kumno ka jing senang, bar kumno kila hikai. Bar ngajis kam lembaga ka video. Lembaga ka jing kran ka jonga bar I Pastor David Jamir. Ki pajba
ki khon samla ki long yeng ki long sem ki kemi ki kpa ki de ban snang ban kraw shwa na kong ki khon na la yeng ka jing sne kawan na kong na la yeng ban ngis kem balang ba ka jing kren ban i pastor David Jamir ngis kem ba kan long ro ko khubor nam ta ka imlang salang bat kino kilong yeng ba kino ki samla ki belang ngop hakum kini ki jing di basneu kalat kadam dan pi kani ka jaka kadon hang ne ha wisdom center kadon ha umdiha kalat kadang pli pi bapinwan hang ne naman ta ban weng no ban law no yaki sok dot ni ke jing cerwet ka jing im jong pi khnam phinyo biang ka jing im ka bat thamai hangi ki breu baro ang im ha prathai ngi kam yaki jing kesem ngi kam ro yaka imlang salang de kuble shubon ni pi baro ki baju kersan ya ka channel jungi unong sanyima dangai kersan ban ngi baniwan rai khubor ki ba phla bat ki khubor ki ba personat ba ki ba ai juman toy ya pi ba ya ki imlang salang bro kuble shubon